У безкрайно мрачном моро свемира и за последняк шапотанджа слънчеве светлости, самотни путник тихо плови. То nije svemirski brod posađen astronautima, niti sonda sa povratnom kartom. To je Voyager 2, stara ali uporna poslanica koju je човечанство лансирало през скоро 5 деценija. Većina ljudi veruje da je nakon prelaska granice našeg sunčevog sistema ona jednostavno postala čutljivi posmatrač, šapučući nazad signale sa ivice praznine. Ali sada se nešto promenilo. Voyager 2 je nešto vidio. Nešto što se nikada nije smelo pomeriti. Нещо, що nije smelo da postoji. Годинама е негово путование кроз междузвездано средино било мирно. Само частице, магнетна поля и космичка тишина. Док тишина ни е прекинута, док ни е уочен покрет, намерен и недвусмислен, како се носи мрако. Нещо, що се креće sa ciljem. A kada su naučnici na Zemlji dešifrovali čudne anomalije koje je Voyager 2 preneo, počelo ih je obuzimati jezivo saznanje. Ано što smo duboko u sebi strahuju, a toga da bi moglo biti istinito. Voyager 2 je davno prešao planete Нептун, Плутон, хелиопаузу, невидливу линию, где утицай нашeg Sunca slabi i gde počinje međuzvezdani prostor. Tamo. Očekivalo se da teše mirno lutati. Бележеци манже флуктуация у свемирской prašini i solarnom zračenju. Ali umesto toga uočio je kretanje. Vrstu kretanja koja se ne dešava slučajno. U početku je laboratorija za mlazni pogon NASA je primetila ono što su smatrali trenutnim poremećajem u podacima u plazmenim talasima, pikom koji je tražao samo nekoliko sekundi. Ovi instrumenti su neverovatno osetljivi i obično prijavljuju promene u gustini čestica ili interakcije sa magnetnim poljima. Ali ovog puta signal je nosio čudan utisak. Pulsirao je u ritmu. To nisu bili samo podaci. Делувало je kao obrazac, neprirodan, neslučajan. Inženjeri su pomislili da je možda reč o interferenciji, možda kvaru usled kosmičkih zraka ili čak degradaciji sistema. Uostalom, Voyager 2 je star skoro 50 godina. Ali kada se isti signal ponovio i to sa pojačanom jačinom, znali su da nešto nije u redu, ili možda baš jeste. Jer ti podaci nisu bili šum, već emisija. Voyager 2 je nešto vidio i snimio ga je. Kada su podaci očišćeni i analizirani, pojavilo se nešto što je izazvalo talas uzbuđenja u naučnoj zajednici. Postojao je objekat udaljen oko 500.000 km od sonde, koji se kretao brzinom neusaglašenom sa bilo kojim poznatim prirodnim telom u tom regionu. Ni pojasevi asteroida, ni lutajuće planete, ni očekivane komete. A ipak, ta stvar, šta god da je bila, nije samo lutala, već je pratila tragu. Smer kretanja bio je ka istom vektoru kojim je leteo Voyager 2. Brzina objekta se malo prilagođavala na način koji je imitirao trajektoriju Voyagera. Zamislite, predatora koji tiho prati svoj plen, prilagođavajući pokrete tek toliko da ostane u dometu, ali nedovoljno da izazove sumnju. Naučnici NASA je nisu bili sami u svojoj panici. Uključili su se nezavisni astronomi i vojni posmatrači, posebno oni koji se bave praćenjem objekata u dubokom svemiru. Potvrdili su to. Nije bila kvar, učitavanje gustine plazme, anomalije magnetomera, čak i blage fluktuacije u giroskopskim podacima sonde, sve je ukazivalo na jedan zaključak. Voyager 2 nije bio sam. A ta pratnja možda nije bila dobronamerna. Možda je najstrašnija otkrivenost došla ne od onoga što je Voyager 2 vidio, već od onoga što je poslao nazad. Radiofrekvencijski impuls, ubačen u redovan telemetrijski prenos, sadržao je digitalni signal koji nije poticao iz Voyagerovih sistema. Nije bio programirano da to šalje, ali je ipak poslao. Kada je dešifrovano, paket podataka sadržao je niz binarnih nizova koji su, kada su vizuelno prikazani, formirali obrazce gotovo kao glifove, a ne prirodne kosmičke talase, niti pozadinsku buku. Ovo je bilo namerno konstruisano. Neki su ih uporedili sa geometrijom krugova u žitu, drugi sa simbolima iz rane ljudske istorije, spiralama, ukrštanđima, rekurzivnim petljama. Grupa lingvista veštačke inteligencije i astrofizičara prošla je podatke kroz algoritme kontekstualne analize. Rezultati su bili užasavajući. Struktura signala odgovarala je onome što bismo očekivali od namernog prenosa, ne od Voyagera, već od nečeg drugog.
Нещо, що е или преузело контролу над сигналом, или се огнездило у негов ток. Дали е то било опозорение или порука, никой nije mogao със сигурност да каже. Ali implikacije su bile jasne. Vožač ZR2 nije bio sam u dubokom svemiru i ono sa čim se suočio možda nas je i ono primetilo. Naučna zajednica je podeljena. Neki tvrde da je ovo dokaz koji smo čekali, potvrda da nismo sami. Drugi su manje optimistični, zabrinuti da je ovo signal nadzora ili još gore uvod. U prethodnim decenijama pomisao na vanzemaljski život bila je uglavnom svedena na otkriće egzoplaneta i slabe signale sa udalženih zvezda. Ali ovo je bilo blizu i nije bilo pasivno. Ono što ovo otkriće čini još uznemirujućim jeste trenutak. Slične anomalije su premečene u podacima sa Vožagera 1 samo nekoliko meseci raniže, ali su odbačene kao statički šum. Sada se ti podaci preispituju u novom svetlu. I mnogi veruju da smo bili previše slepi, previše arogantni da bismo razmutrili najstrašnije objašnjenje, da nas neko ili nešto posmatra duže nego što smo se usudili da priznamo. I sada su uspostavili kontakt. Dok su instrumenti Vožačera 2 nastavili da prikupljaju podatke, tim u dlabokom svemirskom mrežom primiju je nefiltrirani tok elektromagnetnih snimanđa. Frekvencije koje osciliraju u obrazcima kakve nikada ranije nisu sreli. U početku su analitičari mislili da bi to mogla biti interferencija, kosmički zraci, pozadinska fluktuacija. Ali kada je tim izdvožio signal i pojačao njegove talasne oblike, ono što se pojavilo ih je zaprepastilo. Strukturisana sekvenca koja pulsira sa matematičkom preciznošću. Gotovo kao da je veštačka. Naučnici su sproveli Fourigerovu analizu. Ono što su vidjeli odražavalo je bazne harmonske frekvencije vodonika, ali je bilo invertovano, namerna izmena, nerasprostranjenijeg elementa u univerzumu. Šta bi to moglo da znači? Signal nije bio samo šum. Pokušavao je da govori. Tim je ukrstio putanđu signala sa trajektorijom Voyagera 2, samo da bi otkrio da se to kretanđe promenilo. Nije bilo slučajno. Pratio je sonda. Pregledajući arhive, jedan stažant u NASA i naišao je na telemetrijske podatke Voyagera bedni stare decenijama. Kada su uporedili podatke, pojavilo se uznemirujuće podudarstvo. U istom regionu međuzvezdanog prostora, sa decenijama razmaka, Voyager 1 je doživeo kratku anomaliju u podacima gotovo identično nedavnjim nalazima Voyagera 2, ali tada je narušenje otpisano kao statički šum. Sada, u retrospektivi, izgledalo je kao prvi susret. Naučnici su ponovo pregledali zapise Voyagera 1 i primenili savremene alate za dekodiranđe pokretane veštačkom inteligencijom na izobličenja signala. Rezultat. Talasna forma je gotovo savršeno odgovarala trenutnom događađu. Ovo nije bila slučajnost. Nešto ili neko je čekalo u praznini i sreo se sa oba Voyager sonda. Implikacija je da ovo nije bio prvi put da smo primetšeni. Koristeći precizno modeliranđe, tim je mapirao kretanđe anomalije. Nije pratila gravitacione lukove kao kometa ili asteroid. Umesto toga, njena putanđa se nepриrodно savijala kao da deformiše samo prostor vreme da bi ostala skrivena. Svaka simulacija je bila nesposobna da replicira njegovu putanđu koristeći poznatu fiziku. Još gore, činilo se da objekat ubrzava i usporava po volji, lebdeći na ivici vidljivosti, tek izvan domašaja standardnih optičkih instrumenata. Naučnici iz NASA su njegovo ponašanje upisali kao reaktivno, što znači da se kretao samo kao odgovor na Voyagerove prenose. Da li je slušao, učio ili je pokušavao da u potpunosti izbegne da bude viđen. Neki su počeli da se pitaju, a šta ako Voyager 2 nije samo otkrio ovaj objekat? On ga je izazvao. Dok je objekat ostajao vizuelno nedostižan, magnetometar sonde počeo je da beleži brze promene magnetnog fluksa, promene toliko oštre da su ukazivali na aktivnu manipulaciju elektromagnetnim poljima. Širom sveta rasplamsale su se teorije zavere, tvrdeći da je Voyager 2 stupio u kontakt sa međuzvezdanom inteligencijom, ali to nisu bile samo teorije. Bivši inženjer JPL-a procurio je interni izveštaj u kojem se navodi da su poremečađi polja anomaliže podseckali na energetske distorzije u obliku teleca slične u njima koje proizvode teorijski alkubižar pokretači ili polja iskrivljenja. Da li je Voyager naišao na nešto daleko izvan našeg razumevanđa,
Нещо što je u stanđu da presavije samo tkivo prostora. Energetski obrazci nisu bledeli. Intenzivirali su se i svaki puls, svaki talas činilo se da odzvanđa jednom zastrašujućom istinom. Nižemo sami. I nikada nismo bili. Na zemlji se počelo dešavati nešto još uznemirujuće. Radioteleskopi u Čileu, Australiji i Južnoj Africi počeli su da detektuju suptilne, ali ponavljajuće uđeke iste izobličene frekvencije koju je snimao Voyager 2. Ovi uđeci su bili slabi, zakopani pod zuđanđem pozadinskog kosmičkog zračenja, ali su imali jednu alarmantnu zajedničku osobinu. Pulsirali su u savršenoj sinhronizaciji sa kašnjenjima u prenosu signala Voyagera 2 u dubokom svemiru. Bilo je kao da nešto tamo van ugleda u aktivnosti sonde. Analitičari su to nazvali fantomskim pulsom. Pokušaji da se izvrši triangulacija izvora bili su neuspešni, ali je jedna stvar postala neusporna. Ovo nije bila lokalizovana anomalija. Šta god da je bilo tamo van, pronašlo je način da istovremeno prožektuje svoje prisustvo kroz ogromne regione svemira. Uzor nije bio samo inteligentan, već i strateški, kao da je osmišljen da bude primećen, ali tek kada je čovečanstvo bilo spremno. U tom trenutku razgovor u okviru tajnih naučnih krugova prešao je sa pitanja šta je to na još uznemirujuće pitanje. Zašto sada? Voyager 2 je tiho lutao skoro 5 decenija. Očekivalo se da će njegovo putovanje nestati u kosmičkom ambijentu. Ali sada, baš kada su veštačka inteligencija i kvantno dekodiranje dostigli zrelost na zemlji, anomalija je odlučila da odgovori. Dali je ovo bila slučajnost ili poziv? Neki su teoretisali da objekat nije reagovao samo na prisustvo Voyagera, već na tehnološki napredak zemlje. Da je tiho čekao, posmatrao i sada kada je čovečanstvo imalo alate da dešifruje njegovu poruku, konačno je pokrenuo akciju. Vlade su uvele medijski mrak. Privatne observatorije su tiho zatvorene. Čak su i neki istraživači veštačke inteligencije navodno uklonjeni sa svojih projekata bez objašnjenja. Iza zatvorenih vrata pitanje je odzvanjalo jače nego ikad. Da li je Voyager 2 izazvao prvi kontakt? Ili je probudio nešto što nikada nismo smeli pronaći? Na kraju, Voyager 2 nije bio samo glasnik sa zemlje. Postao je pokretač otkrića koje je srušilo naš osjećaj kosmičke samoće. Tajanstvena pokretna struktura, ogledalski prenosi, šifrovane frekvencije, ništa od toga ne ulazi u uredne okvire ljudske nauke. Nešto ili neko je tamo na polju, ne milijarde svetlosnih godina daleko, već vreba u senkama našeg sopstvenog sunčevog sistema, posmatra, čeka i možda najstrašniji deo. Oni su izabrali da odgovore upravo sada. Nekada je Voyager lansiran, nekada je prošao pored Neptuna, već sada kada je naša vrsta konačno dostigla tehnološki prak potreban za razumevanje. Pitanje više nije da li smo sami, pravilno pitanje je šta smo upravo probudili. Budite na oprezu jer ova priča nije ni blizu gotova. Sledeći signal može stići u bilo kom trenutku. A sledeće otkriće možda neće samo promeniti ono što znamo u svemiru, već i to ko smo mi.